دوفي باتين بركة يا جي رمضانا قم جودان زمن قدما ندبانا باتي ربي نرقم ساتي بوس قرآنا والله لا تعرف النعمة إلا بعد زوالها جل كانني ربي نمت أوليت جدي إيه جيسين نمر رديم تمليهم بيك موج أن يبلي وانكي جبا دا يروك سنكنت فيدما يروك سنكن سامدا قرآن ربي رجي فتورة فتنا دعوة رجي فتورة فتنا ربي نسني هلا في سورة بسن هاجر قالوا ربي سن حامل كيسو يا دافي مراد كيس ربي سني هاجوت ربي سن حامل كيسو صدركا كيس دينا كان الرب ولسن حافودو والله ربي سن راها جالتو أنا ما افتلت ربي سنين هاجرو نما موت إفاجين سجل بلا شتات مت نما إفاجين إسا قلبي رحمن الرئيس قلت ربي سن هاتاس ربي سن حامل كيسو أدم أدى يا دافي مراد كيس ربي سني هاجوتو ورجوياك يا ما ملكه ربي سن هاتاسسو ورد لقى نساء راكب لمتي جنة الفردوس قالوا ربي سن هاتاسسو ربي سن حامل كيسو كاتما كيس ربي سن هاتلجو كقرآن برباد قرآن ربنا هالافسو في كركنا غرغرا أبو ربي رانو هاكاسو ديناني لدنيا بل إن ربي سن هاباسو والله ربي تقوب إسن كابا وان إسن ركسيت إنجل ربي سن راها كاسو دينا كنان صدركا كيس رب ولسن هافورو كرا دينا كنان صدركا كيس أولفورير عمس دبالي صدركا كيس دينا كنان رب ولسن هافورو يا دافي مراد كيس ربي سني ها غوتو خيد لغو ربي سني ها أنجسو إن شاء الله حرا في دعاء ما هغدا إرتي سن راغبا بدا سن جدا ججبا داوان خيري إرجرتني ربي سن ها غرغارو ربي سن راها جالت سن جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلي سنة رقمي ستبا ديبو باتن خطوتي ربين اسم اوفن اسم ابم سيسي عالم اساسر عالم براسر رفدجي عالم دلاوي دلي سنة رقم ربي توبا ديبو نما دلاوي وتيهم خنون دي خينيو دلاو دا مال دي الامان تكو رحمة تعالى في ابوجي والله دلين تنسرا خفولي قباتتي ilmi namaa tokko walitti dhiyaatu je anu akka mataa fayyatti lecinaa dhaabbachuu danda'anii jiru ni sila qofoolee qabaatu ta'e arraantan hundi keenyaa hojjetaudha kullu bani aadama khata'uuna je cuftummaan ilmaan aadam hundinuu dogoggoruudha garuu ammoo irra caalaan isaanii nama dogoggorsaa deebi'uu jechuudha saniif jecha jannata sana argachuudha jannata rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo duraa maaliif rabbiin baallama nufsee على رب سبحانه وتعالى أبوان جنتان قبيسيف جابر ورطن قالت يقول بعلما سيني بعلما سنين قوتا في الدون سنمو جنة خنقيسة رقم ربي صلى الله عليه وسلم جنة خنقيسة وان الجنة ما تكا يادي قلبي الجنة ما أقرتين بيني على قلب بشر جبر من لي وان قلبي من لي يتكابر يرو ونكنا ويجرا ونكنا ويجرا جيت ويادين بيني هندا ربي سبحانه وتعالى جل صلاحي أرانت نفرشو جنة فرشو مكاتب مديمة أكاتبيت سيهم ربي سبحانه وتعالى تنامي تقلبين تني أدير رجوه نديس ربي تسنو آخرنا أقسم أستاذ نتوكو يخاف بليس خي يتوكو ندور دعائي قريتوري والله هذا فبايس هذا فبايس رحمة رحمة خلته والله تسعد فباقي يا رب جنة الفردوس آخرنا فيه ماتين أرانتنا هذا فبانس أسر الرنجل أتم تجرا يا رب جنة الفردوس آخرنا فيه أمري نخلو بنجر أمري وعلى رسول كجل ربنا فآخرنا فيه ندخلناه ربنا حمل كيسو مالف رب سبحانه وتعالى يروني في القرآن يساق ستة لبته أبو بحر فباقي باتي سجل بوتو برد سبالتني أكسم أمو كل فمي كسر عليكني براتي حالتي تنجي جبر كما ربي سلام إنت لو جتيت سعد أباخي خنا جلد ربنا إيجا حكي سافي تانس يكتب بدي إسي تانس وانت ترى تعولو خدمنو على أباخينا والله خامرين جرو دك أبدو إسي خدمنو خامو مال جرجع مرة بسرعة نحن والله أكون نداني سنفيد أمس في يدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم. أولا نشكر الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بلغية الإسلام أول نشكر كنا قلتهم فنا ربي كنا ويا هربا بكهم بين غرغرا ولتين في ديك والبيكم في قولهم بين اللي سكليتين الدنيا بوجود سبتي غرغرا نمن والأرض مبتي سهنجر إن شاء الله ربي سكليتين بك يفتت والنور جيسي قالني سافتح الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. قالت ربي كإنا قلتون بك جرت الرحى جراتو سنين جناتي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ودو لا كويتني نعمة سنيك النتهن جيتني يا ربي سبحانه وتعالى. ربي النعمة قدانو كنه فيا النعمة نجيني نعمة دلقتني حاسون دبجون والله نعمة ونعمة من الله نعمة رب الرانوف كنمه إن شاء الله. ربي كنا كفيا نوكن نجاح نوكن جده وأنبراغتي بعد القرآن wanti isaaf mootummaan takka waan takka tola yoo namatti oolte subhaanahu wa ta'ala gibira namarraa eeddi ilaal. Gibira namarraa eeddi mootummaan addunyaa tanarratti mootummaa irraa kuftuu fi kan haga rabbi irratti bulcharra bultutun wallahi gibira garagaraa namarraa eeddi ilaal. كنعمة إسيت وان قدو هنتين كسنون وضرر سبحانه وتعالى. مرة ربي وان نعمة نرتي تاين نرتي عليه قالني إساف ملايك وانبرا إبرابن قالني إساف حاتو يجا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. dan warroota markaza kana hundeessanii kanatti islaamni bar al-muslimu akul muslim wanti jedhamu sun kuni ragaadha. Amantaa tokko yookaan gara amantaa biroo tokkotti amantaa biraa seenee keessummaan lola dabarree minaaraa bira gahee waa dubbachuu fi sagantaa argachuu miti sadarkaa daawaa guddaa argachuu miti. Wallaahi ani seenee illee hin beeku akka oduu dhageetti bar zabanyaayyuu hin godhan jedhan uummata gara biraatii dhufu kan diin islaam abbaan fedhe laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah qabaannaan bakki kun ka sheekaati, bakki kun ka imaamaati, bakki kun ka koreeti, bakki kun ka warra masgida kana keessa dalaguuti yookaan markaza kana keessa dalaguuti jedhanii dhoobuun hin jirtu. Laal amantiin teenna amantii adilii ta'uu kunumarraa ragaa jechuudha. Ragaa guddaa amantii adilii, amantii walqixxummaa, amantii nama laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah kamiifuu walqixxummaa taatee akka fedhanitti mirga ofiitiin waan rabbi irraa dhowwamanii waan rabbi namatti ajaju itti dabarfatanii ergaa karaa barbaadaniin itti geeffatan amantaa adilii, amantaan islaam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi islaama nu godhe ammallee rabbiin dawooma nuu haa godhu. Ka hin beekne illee rabbi amantaa tanatti nuu haa fidu. Ummata follaalee wallahi amantaa biraa hordofu muka bocee gabbaru dhagatti salaatu amma reefuma tana
Facebook kanarratti waan tokko arge wallahi waan nama ajaa'ibu amma na biyya Hindii jedhamtu keessatti amantaa biraa obaasna jedhanii nam tokko qoree keessatti ilaal qoree jalaa gubbaa kan nama waraanu shookii kan jalaa gubbaan ofitti guuree keessa ciisee akkasitti namni isatti amana jedhan reef matan arge waan kana subhanahu wa ta'ala jaahilummaa kana keessa nu baaste amantaan islaam amantaan tawhiidaa tuni wallahi rabbumatu fedhee nu kenne yaa ikhwaani rabbumatu fedhee amantaa tana feenee arganne fedha kennaanii miti rabbumatu nu fedhe alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin hundeeffama markada kanaa warra hundeessee fi warra yaadee fi warra hirmaatee miseensa markada kanaa ta'ee mannillee bar jidaaraan dhaabata utubaan dhaabata markazni kun banamee taa'u qofa osoo hin taane maasha Allah ummataa fi hawaasa kanaani kan inni utubamee dhaabatu isaan dabalatee warroota yaadaa fi qaamaa fi qalbiin waan kana hundeessanii waan khayrii malayaanii takka kan qabne waan khayrii waan rabbirraa ittiin beekamtii fi jannata ittiin argatan keessatti dabarfatan kan godhe rabbiin tokkocha rahmata isaaniif haa godhu waan jaalatu rabbiin isaaniif haa kennu wallahi jaalala ofii rabbiin kallattii hundaan waan isaan hajamanii fi waan isaan barbaadan isaan hamteessu nullee warra milkaa'u isaan duubaa warra milkaa'u rabbi nu haa taasisu milkaa'u lagalaa rabbi nu haa milkeessu nu warra osoo karaa deemu akka nutti gorellee rabbi nu haa milkeessu aamiin nu jedhaati insha Allahul baari yoo rabbi irraa taate wal argina ammaaf namni hedduutu jira maayikii kallattii mangara carraa nama biraati akka dubbatan isin dabarsa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أفهمكم اللو لينو تمشى من سوى تعرف هذه شغل ماما فين ماما طيب فين بابا حب لي وانكي دعاء بريد دسنا جتي ورا باجرة ربي إن شاء الله رمضان إنه جو جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما عرفت جدا السلام ورحمة الله وبركاته سجنتانيو كانوا جرين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامتا يني بسم الله يني أبولين كينيا دعاء سنيغونا ينيتي كسي سنرى رفنا جرا وأن نسمت تنف غلطوما سنين جنة ادو غلطوما أمريل ديردا سنين جنة خبايوما غرغدر دا الفادا إيغا سلاو دعاء تن غاري دا جريني إسلاماتي دعاء مدين جراتني ربي سبحانه وتعالى مال جرى القرآن وريدا خيستي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين جا إسانن غرتي خداتي يرابونن غرتي غا تقاتو عادتانين غرتي عذاب سينني جا تقاتو جون تقاچو قاماتي متي قرآن أمانيتي ماتام ميلا خيسا غسينمي akkasi walitti gombisanii gartee azaaba seenan jechuudha. Amma du'aayin gartee ibaadaadha jechuudha fudhannaa gartee ayata kanarraa. Ifumaafuu ibaadaadha mataan isii jechuudha. Ammas ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan hadiisa sahih keessatti addu'aa huwa ibaadaaya. Du'aayin ifumaafuu ibaadaadha. Egaa hadiisni kaan addu'aa muqul ibaadaaya. دعائن دوخ عباداتيا خلوخ عبادات يوخنا هو العبادة يوخنا شارع
Kanaaf gartee du'aayin tun gaariidha. Hedduudha barbaachisaa. Dhiiraa fi dhalaafis, xiqqaa fi guddaafis. Kanaaf gartee shamarran keenya, shabaaba keenya, manguddoo teenya du'aayi jabaachuudha qabna. Zamanni kun yaa ijoollee islaamaa, yaa shamarran keenya, yaa manguddoo teenya, yaa qeeroo teenya du'aayin malatti zamana kana inumaattu jiraachuun akka jabaadha. Umrii nu dheereysi jedhanii aafaata adda addaa jira. Fitinaan gartee baay'atte zamanul aakhir jirra. Fitinaa adda addaa jalaa yaa Rabbi nu baasi jedhanii Rabbi kadhachuun nagayumaa nu godhiin ibaadaadha jechuudha. Ergamaan Rabbii maal jedhe alayhi salaatu wassalaam, salillaa al-aafiyaa nagaya kadhadhu jeen. Nagaya kadhadhu. Nagayni kun wanni takka laa tacdilu, wanni takka isatti hin qixxooytu wallahi. Wallahi masalu allazi yazkuru rabbahu, fakkiin nama rabbii isaa zakkaruu ka ibaadaa du'aa'ee kadhatuutii fi ومثل الذي لا يذكر ربه فكين ربي سان كدنه عبادان غونه كمثل الحي والميت اكنما ارتريفك نما كاو ميتايچو دعايچو غراغرما نسا تکاو کا کافراتی في اسلام تکاو کا ميتاتی في كنما جروچو غراغرما قبايچو يعني رب قدتو ربي يودي دلان قدتس دلان نقدت يه كنما فانا من تفضل يودي ارتقدس مسكين خرطوس تجار خرطوس أكسين نمان تفضل والله نما يسا خرطو فدا بوليان علمي نمامو نما يسا خرطو انفرد وياتو قويا تخرطة أرغا أبالو برايو وادا بيجا يرو نمنو غمال نانجا يه قويا درا فولان نما دا أمو ربي نخرط داجيا نما يسا خرطو فدا أناف دعائي تيسر ربي سنيا آگے بڑو umrii sinaa deddeereessu dhiiraa fi dhalaa ustaaza keessan akkasitti warra baratu hundaa wallahi warra gartee rizqiin jala yaatu jaarsa raaziyaa ilmii raaziyaa ollaa raaziyaa qabeenya raaziyaa akkasi rabbiin ilmoo raaziyaa hunda rabbi isinii haa kennuun je wallahi wallahi wanni hundi raaziyaatti tola beekadhu wanni hundi raaziyaatti tola wanni hundi raaziyaatti tola jechuudha. Akkasitti raaziyaa alaamana ollaa aalii akkasi rabbiin gaa isinii haa kennu akkasitti du'aayin tun gartee gaariidhaan baha oggaa hundi warra isanii kadhachuu hin ifannee rabbi nu haa taasisuun isiniin jedha wallahi har'a markaza keessan kana dhufee du'aa isinii godhuun carraa naa kennuun keessan hedduu gammachiise wallahi hedduu gammachiise. Kanaaf gartee anillee du'aayiidhaan isinitti dhaammadhaa akkasigaa wallahi yeroo hundaa'u isinii wajjii markaza kana irratti argamee du'aayii isinii godhee isinis naa godhu asumaaniin firummaa isinirra barbaada jechuudha shariifummaa jechuu kiyya isinis sharrafuun barbaada waan orma rabbi kadhatu taataniif waan markazni keessan markaza du'aayii ta'eef isin jaalanna rabbiif jecha isin jaalanna rabbiif jecha wallahi akkasi halaawaa imaanaallee rabbinu hannu garuu ibaadaa ta'uu isii rabba kadhaanka qalbii namaa hunda keessatti rabbi haa baqaalu isinillee wanna kadhattan namni ibaadaa tana salaatuma qofa beeka wallahi salaata shanan jechuudha shanan irraa afur yookaan sadi salaatu jira ilmi namaa يزوري صلاة أسري صلاة مغرب صلاة إشاء وجي صلاة سبي إنجروم با خناف والله تنلي دعاء دار غرغار سفنة دعاء وان عبادات آتف دعاء تنخرجو أكا نور برباجس وبليان كيا زمن الآخري صومني نس دياته صومنا كنا ورنا نجايا إنكلا تربنا نجايا صومنا ربنا هاود جنة رب خرجون وانا كامبر باجس خناف تعرف إلى الله يعرفك في الشدة قرارك بيبيك كبيان ودو فيا كبدو ودو نجايا كبدو يعرفك في الشدة غافات قرتي ركعتي
rabbal izzaan si quba qaba siddirmat ana warra rabbiin dirmateef maa taasisu wallahi ummata keenya rabbuma olaanaa ta'eefi isin jaalanna rabbi sinaa jaalatu warra gartee rabbi tokkichoomsee tawhiida baratee isa tokkichoomsee qur'aana qara'ee qur'aanni eegaa zikriidha isa zakkaree waggaa hunda zikrii rabbii ni fanne maa taasisu rabbiin maal jee subhaanahu wa ta'aalaadha asumaan gartee anilleen gartee insha allahu ta'aalaadha markazallee eegaa akkaanii fi gartee asumaan takkataniin isin dhaammadhu akka markazatti illee du'aayinaaf gootan markazni siyaaseenu jettanii warreen qaroo barbaaddanillee asumaan ka'a ustaazni keeysan akkasitti baga rabbiin saatii kanaan isin gaati inshallah yaada muraada keessan hunda rabbi isiniif haa guutu ajaa keessan hunda rabbi isiniif haa baasu akkasuma kan jala jiru kan gubbaa jiru namayyuu haajamaadha wanni bakka kana wal ga'ee fi haajaa isaa rabbitti himachuufi inshallah markaza da'waa fi du'aa'ii jechuuni erga rabbiitiin tawassula inshallah itti seename haajaa ilma namaa san furuuf ta'a bakka rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun na dubbadha isiniin dubbadha na yaadadha isinii yaadadha jedhu bakka rabbiin amma ammatti itti dubbatamu iddoo san jirtan na yaadadha jechuuni rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aan isaa keessatti kullu nafsin zaa'iqatul mawt wa innamaa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaamah faman zuhziya 'anil naari wa udkhila al janna faqad faaz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur toftummaan lubbuu lubbeeffamtuu taateetu du'a dhandhamtuudha akkasuma xiqqaanis numa du'a guddaanis numa du'a namni onni wal booda hafuuf guyyuma ofii eeggachuudhaaf rahmaanuma itti yaadachuudhaaf wal booda hafee du'aa walii godhuuf rabbi walii kadhachuuf markazni kun rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti aksiruu zikra haazimi lazzaat almawt heddummeessaa isii akkasuma jiruu duniyaa mi'ooftuu akkasuma murtuu taate heddummeessaa dubbachuu heddummeessaa maali jennaan suni du'aa jedha namni as keessaa yookiin abbaa dhabe obboleessa dhabe akkasuma haadha dhabe hedduudha isa san yaa rabbi itti haraarame jettee rahmata godhuufi nama rabbi waa keessa kaa'e malee hin yaadatamu saniif markazni kun kan akkasiif taa'u kan akkasuma namni asirraa deeme itti yaadatamu haadha jechuun abbaadha jechuun rabbi subhaanahu wa ta'ala haqa isaanii ofitti qabee dubbate asirra jirta duniyaa kanarra jirta carraa rabbi isaan booda si hambise rabbiin isaanillee kan sirraa duniyaa kanarraa deemu jannatul firdaus rabbi haa kennuuf atillee walada saalee san rabbi si haa taayisu tokko tokko keeti rabbi si haa gammachiisu hayaatun tayyibaa rabbi si haa jiraachisu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن شاء الله أستاذوني لي يجراتني أصبرت سن الرقبة سنة وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولتيانه دينا كنت ولتنك يا الله تقتل إسيهنهم قهني يا ربنا دقهي
آمين آمين يا ربنا دقه آمين آمين يا ربنا دقه دكتور سمية مال جدة tokko biyya bahee manitti rakkataa jira jetti maa rakkataa miti haadha teetiif abbaa kan kee rabbi haadha geessisu obboleettii teetiif obboleessa kee ka biyya hafe rabbi haadha geessisu bakka ajaa'ibaa gahee makkaa jira hojii argadhe ajaa'iba jira rabbi si haadha geessisu yaaddaayuu booyuun daangattana si haa taatu mucaan sun gammadi atillee gammadi idni rabbiitiin gammachuun qooda kee haa taatu biidhnillahi ilkariim rabbinu haa gammachiisu maal jetta lakkoofsa sadii jaraa seenaa miti afaan jaraa tokko haa tahuu yaa rabbinaa dhagahi afaan jaraa tokko haa tahuu yaa rabbinaa dhagahi wal haa jaalatan walii haa dhagayan haasinni ijoollee isiniif abbaa manaa keessan jidduu rabbi haa kaasu amiin jedhi miskiintitti bayuu kana kayrii sii qaba sitti hin fakkaatin kayriin silaa bakkuma ganamaa santu bareeddu bakkuma ganamaa santu turu kottu idni rabbiitiin jidduu keetiif jidduu gurbaa ati jaalattu haasinni hin seenin afaan keetiif afaan isaa wal haa beeku afaan keetiif afaan isaa wal haa beeku afaan keetiif afaan isaa wal haa beeku abbaa manaa kana qaldiin seena qalli waliin jedhina miskiinnan jiruun teessan guutuun tabareedduun abbaa manaatiin jiruun teessan guutuun kabareedduun abbaa manaatiin abbaa manaa jechuun waan qaldiin se'ina abbaa manaa jechuun isa haadhaallee bakka sii bu'ee abbaallee bakka sii bu'uu bar isa gosallee bakka sii bu'uu bar isa ati ruhii tantee isa tokkocha qofaaf keettee bar isaan nama ijaarraan ijaarsa xiqqaa seeta isaan nama diinnaan diigamsa diiggaa xiqqaa seeta heerumtee baate siin jedhani gaafa kaan gallakkistee kaanii ni kaaya si hidhan ati ta heerumtee jaarsa waliin jirtu isinitti haa hajamani idni rabbi alamaatti bismillaahi yaa rabbinaa dhagahi ijoolleen asirra jirtu marti haamil kooftu yaa rabbinaa dhagahi haati mu'mintoota tun haqumaan haadha mu'mintoota ataatu yaa rabbinaa dhagahi hawwii haadha mu'mintoota tahuu qabdi yaa allahu haadha mu'mintoota insha allah jettee katabatte dargaggeessa diinii du'aataaf aalimni isii irraa hayaa'uu yaa rabbinaa dhagahi asgubba tete du'aayidha markaza kana o isa jirti ya allahu ya da murada isi ya rabbi nugutif hajan hada mu'mintoota habatu ya rahim waan ati yadde kulli rabbi walittisi haa qabu ya rabbi na dhagahi haja tanalle sanille waan ati na haa taatu jette cufa isi ya rabbi ya allah sa'aatiin kun sa'aatii ajaa'ibaa guyyaa ajaa'ibaa keessa jirra yaa rabbi yaada muraada kenna yaa rabbi nugu waan nu cinqe tokko tokkoon hin beetta yaa kariim homuu nun dadhabsiisin homuu nun laaffisinii yaa rabbi nu dhagahi hajaan teenna ta biyyaa baaneef haa taatu yaa allahu ta duniyaatiif ta aakirallee walitti nuu haa qabamtuu yaa rabbi nu dhagahi hajaan teenna cufti walitti nuu haa qabamtuu yaa rabbi nu dhagahi ta yaada qaba jettee deeffattu ta hujii dhabne jetti ijoolleen riyaadi keessa teettu hujii dhabne rakkanne jetti yaa allahu ka dur birrii meeqaan dhalannu hadha woma eegana agartee kiraa hambaa kafalluuf garaa kennaatitti deebinetti maa kana taatii miti baabdi hujii haa banamtuu fi yaa rabbi na dhagahi tanaaf biyyaa baate yaa allahu hujii dhabdee ijaazaa hin taa'in yaa allahu rizqiin jalaa haa banamtuu yaa rabbi na dhagahi ta karaa kan kee irra jirtu ta sunnaa kan kee hordoftu ta dhaamsa asii darbuuf dhugaan caqaftu ta sodaatan tee qabdu homuu ittiin ulfaatinii yaa عليكم ورحمة الله وبركاته وبلي وانجي كبجمو في جالة مو أردفتو تا
anfaal jamala kam nagaa fayyaa gaarii jirtanii naguma nagaa keessanii bakka nagaa taatanii asumaan du'aa kana amiin jedha maaliif jennaan amma yeroo kana namni hunduu jecha namni mana namaa dalagu kuni baay'ee biizii tahaa yeroo viidiyoo waraabadhu dhabeetiniini sagalee du'aa kana sirratti isinii waame isinii waraabee amiin jedha isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa galata guddaa qabdu baay'ee dadhabee baay'ee dadhabee dalagaan natti hammaatti hedduu kana guyyaa sadii ga'ee bakka raftiin hin jiru gadi ta'anii waa nyaatuun iyyuu sa'aatiin hin jiru alhamdulillah laa kulli haal barana kanatti dalaynaa bara dhufu mootu yoo rabbi jedhe gara biyya keenya galla asumaan immoo warri na dubbisanii keessan isin jala dubbatu didee dhiifama naaf fulshaa ramadaana kana durmaa akkasii ramadaanni kaluufna namni fedhe keessa yoo na dubbisee hin dubbisu maaliif jennaan sa'aatii bilbila laalu hin qabu waan ta'eef indubbisu fakkeenyaaf osoo daa'ima qabaatu baadhee okay rakkoon qabu garuu amma daa'ima kiyyaa fi bilbilaa fi akkas dalagaa ani wal bira waan hin dandeenye fi naaf fulshaa isiniin jedha haga ramadaanni gahu warri isin jalaan dubbanne dhiifama guddaa nagaan naa jiraadhaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha.